Dobro večer ljudi, ja sam Marko Guša i danas ću vam pokazati kako da skinete najnoviju fudbalsku igricu koju je jučer izašla. To je PES 2015. Ovo je najbolji link po meni preko kojeg sam ja ovu igricu skinuo. Ostavit ću vam link kako da savjeta kako da skinete PES 2015. Za to će vam biti potreban torrent. Nije važno da li je bit ili uTorrent. Ono je zeleni, važno je samo da imate bilo koji torrent. Poželjnije je da imate ovaj bit, ovaj je po meni bolji. Ja neću ovaj PES skidati jer sam ga već skinuo. Evo ga ovdje. Kada se vama skine, zauzima 5.96 GB. Otvorit će vam se ovako. Ako imate Demon Tools ili Power ISO, ja imam Power ISO i meni ovako izbaci. Ako imate vi Demon Tools, onda raspakujte i instalirajte po mom uputstvu kao što ću vam ja sada pokazati. Ja ću sada da vam pokažem kako ću da montiram to u Power ISO. Idem da montiram sliku na jedinicu F bez medijuma. Meni je ovaj jezik sve na srpskom, tako da mi je lakše. Idem ovdje i sada idem u moj kompjuter, otvori i idemo na setovanje. Da, u redu, muziku ćemo da stopiramo. Znači instalirajte PES 2015 u C program files x86 ko najprve sa OK 2015. Ja neću ovo instalirati jer sam već instalirao. Kada to instalirate, kopirate ova 3 fajla iz Cracka i idete tamo gdje ste instalirali igricu. Promijenite ekonomiju i idete na lepi. I onda idete na settings. Ovdje podešavate koju ćete rezoluciju da smetnete, koja se vam najviše sviđa i idete na OK. Kad uđete u PES 2015, napravite svoj profil i igrajte, uživajte, nadam se da će vam se igrice svidjeti koliko i meni. Ja vam to sada neću pokazati, vidjet ćete sami, bolje da vam ne pokazujem, bolje kada vidite, dopašće vam se, ja mislim. Bolje od 14-ke, bolja grafika, brži su igrači i tako dalje, imam bolji stvarčica i meni se jako sviđa. To je bilo to, dragi gledalci, što se tiče ovog tutoriala. Ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite i mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. To je sve od mene. Pozdrav!